bari Mulonga Apollo abishemwe mwena abebitinisa baryaha abakozi ba gavumenti ekanisa n'abija kunshendekererezaho tate nkuru mwena n'abaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ganje ni Nyetwitungo, ndi muhara wa Kagaju, muhara wa Joy, muhara wa Mzee Mvunganye niwe mukuru. Ngenda kwebaza bishukuru mwe no kunjereza nkabagambira omwanya na nisharongo baringwa muzoku hakuba kumukuba baringwa Mulonga abagira muninya muto abambariya habona nimbatira bona mubare bona nimbatize myaka mingi konka kuba baringwa begwa muninya mukuru. Nanyenda kwebaza Ruhango wakakiye Karungi kunyemerera hanare ubutebe nare babareta za tente nashabe shara yajubajwa nagira nti Yesu twatse ejo leta gwa umutahamisha na gutaka ngweno reba yatsuka muterero umuntu nishabire kindi gwabara bintu bargahari muhikaha kurungi tinka hurire accident mukama no amani twe tumweba. Nyenda kwebaza tata Dr. Kagaju we bari kumpitia tate nkuru. Nyenda kwebaza mawe okuntwara nkagumanireba tate nkuru. I have visited my grandfather every holiday obuna bintu by'omunju ya tata twakora bondi obundi aha okutate nkuru akalo ya wanje kunabirensho by'omukabantera mpaba bowe nchababa amporereza ino naza hambaga headmaster witurugarama nayeshongora akwaya kunagarukira mukabantera muzeyi yijo mwaze kutayarira muzeyi bantera ntibampenda yabeta bazire banje yabashamisa ati mutagarika kuntera kana ati mutagarika atakijukanye mutagarika atatuweza kama magezi atogumuzo mukanisotera akacence atoyeshongorera okwo bweno bumbaha za buliyona ninjina nyomutwe muzeyi no yampire ogwo wagira tatwaza kweshongora muteshongoro cyona bijya no kugira ngo irigenda kunagire kampani myaka 20 nyumoko abiri nendije nashoberwa abantu baba katoliki bweno ndio mukatoliki nani nyenda kwebaza mzee yogu omumwagambira bingi aina magezi mingi Mulonga. Mzee kuna benyeza kushoma agriculture yanchata hapa tutashoma agriculture namu gusa tahabenji nanja you do music atwele music wanye tujie atshoma music noza kuihamuza akana kurake noza makerere atati washogochori yemo ukihamu omuolevo music banange bwenzikira temunyiga kubanga kituufu data yaweddeko ninjira kunashobora kwikacha kala zile banje kabiri ngiki kandi kunashobora music ebyahenderiro mwena numurere nizo ninyenda kwebaza barumuna banje barimo kurebera aha babire bari very vigilant ombura mbwa mzee kubire no bagira ngo hine kituru kwenda mushonde sente in 2 minutes tubira twatwaza again mwebare no
Edi yemerera tuturage kwebaza webali mnonga webali kutubereraho aho tutabire webali kurwaza mzee okamunalisa okamujweka. Before bed tonight, try this 7-second brain. Webali Edi ngo bwalyaho aba ango wanje webali mnonga nyenda kwebaza omwami wanje sebo Honorable Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP omusawo wange kati muzayi kuyabira Kampala zo mwigwa ya mwami Kyagulanyi wa Dr. wa mwami Kyagulanyi sometimes bali mukuba mzee yafi yamugambire aliha airport alikugaruka Toronto ati munyehereze ya cases zona nataka jirana nyinyi sebo mwami Kyagulanyi njagala kwebaza taata webale njagala So emotional, so emotional. It's indeed emotional, very emotional. Abantu baraha bose rero baravuga indimi nyinshi Gonna book an short. Just tell us what you have to say to us. Thank you.